I se zo te channel kan lo lom le vek chewa he channel hi khovel ngai ven thil thleng han thlur bing deuna ania tunruma kan thlur bing tura hian Donald Trump an Afghanistan a Bagram Airport lak adu chungchang hi ngai ven a hlo viau maya voi ni khat he channel a hian kan tar lang sok to a tunruma hian kan han thlur bing don ani kan hre tang khanin 9/11 thil thleng kha sang ni pakhata thil thleng kha kan la revek ome Al Qaeda Helten US World Trade Center le Pentagon building an be ni kha thlonan hruai koya thlona mangin passenger thlona mangkhan an suboi maya khata khan mi sang thum bor vel zet an thi ani kha kharap thla khop maya US tan van puya chim ani ber maya kha thil thlenga mo phurtu Al Qaeda le Taliban te kha US khan an zui ania Afghanistan a kumsom ni tel fe mai American sipai te han luta an tam tala munan khuara Al Qaeda Taliban nan zuya tiang khan malakna rang operation rang kha Afghanistan a khan a thlengani maro chu Joe Biden a sarkar a khanin kumsom ni borvel zet Afghanistan a US sipai te nom nu khan America sipai te khan chuak le ta ni kha maro chu Taliban ho te kha US khan an ne ozong lo maya an chuak ti te pon soila adik lo na mom lo ve khan tiang khan Afghan sipai te an ron ne duai maya an tiang khan airport te khopui lian te an ron thunun zel maya US sipai te po kha Afghanistan atanga chuak tur khan an be fe anga yani an ron nang ching man ti ni kha mara chu US sipai te khan an ral thuam tam tak an ti chhia a Taliban hoina an ron ro chun lo na turin an ron man chhun zom lo na turin an tia thlona sipai motor teng ti te a dollar luk la ding on tam tak man kha US sipai te khan an ral thuam an ti che nge ni kha ama ero chu ti chet man lo tam tak an nei boka Taliban ho chuan US sipai thatak tak Humvee motor rang chi te pon khal vuta helicopter te thlona te pok siam thatan tuma tiang khan an beina sa a ral thuam thatak tak Taliban te khan an nei nge pha hani tiang chuan ania hei tuna foreign policy ron thlak danglam chho zela Afghanistan a Taliban helpol ni thin khatuna hian sarkar angin an ron ding chuak ta a helpol apuang hi sarkar temte an lo oma sarkar then khat chuanin helpol ni lovin sarkar pa nga yanga Taliban sarkar hian puang to ni chungsinga chuanin China hi ma sapol an nia India po hian Afghanistan sarkar na kalpui tu Taliban po hi abe chhran to lovani tiang vel chu nia tuna hianin China hian Afghanistan support masatu ani na changchoi hianin tho ho na thuk zo kan kalpui chho meka US epturin Taliban ho hi China hian man tangka ya tum ni te pon soila di kome chu mi chu Trump hian a muwa an chua san tak Bagram Air Base chu Trump chun lak let le adu thu voi duai lo sei to a voi ni voi thum mai ni lovin tuna a Trump voi ni na a chel nu lok po khana sei chuak to a voi li voi nga sei to ni hei tuna hian a ron thar thole me ka nia America sipai ten helai Bagram Air Base an lu le ngai ni ti na soya mar chu hi Taliban te chon an hnol thu nimin khan an puang vele ta ingtin nge Trump hian ati don reng ni Taliban te hian an rem ti lawani chuan a sokhok engemaw taka omang ti in Trump chon a vauzuya Miram Air Base te Trump hian ne chu mai atum lem ni ti te po chu ngai danom me ka ni a chan ber chu China ipnan hun tangkai tak mai helai Bagram Air Base nia chu Trump hian in so nge du le khop mai hemi chungsang he tunruma hian kan han thlur bing le don ani Trump chon Afghanistan chu kirle na tan US sipai kirle na tan adua a chan ber chu Bagram Air Base op adu wangani Trump chon administration chon he Air Base hi US thunun na hnuai da le thei ani na turin malakna kalpuya soi ho na te po om to ani Afghanistan na Taliban sarkar nen soi ho ani mek ni na tar langa United States President Donald Trump chuan cholni khan Afghanistan na Bagram Air Base chu US in athunun le theina turin ma ala tia soi Trump chuan tuna hian administration chuan he Air Base hi US pai thunun na hnuai om le theina turin ma ala ti soin Afghanistan na Taliban sarkar nen an soi ho ni in media tam takte pon an tar langani US President chuan tuna hian Afghanistan nen kanin bemek ati anin biati asoi rual hian vau khan na nen thlem titi vote ti in Trump hian a dor ani ber mai hemi chungchang hi Donald Trump chuna social media truth social aron tar langa Afghanistan in an thil phut chuan pelawani chuan thil thalo jok a thleng thei ni in Trump chuna soi Afghanistan a Bagram Air Base hi US sipai siam ani dewa Afghanistan kumsom ni te lan om lai khan US sipai te chuan Bagram Airport hian chei bol an thuam tha
Afghanistan a thlawna tum hun thaber bol sipai thlawna tum huna chuan a thaber anga soi anita hi kan siam ania ronlu le hi kan du ni ti in Trump chuan a soi Bagram Air Base kumsang le somni pakhata Taliban ten thu neina an chan hnuwa khan an thu hnuaya om ngala Taliban te kutaum toa US sipai te chuan rama tangin anin hnuk dokani kha kumsak ni somni pakhat July tha a US sipai ten official Bagram Air Base an chua san chu America in Afghanistan kum somni chung sipai a omna ti topna ani Trump hian voi engemaw zat US in helai base a chua san tak lalet le tur hian adu thu lo tlanga pui to Joe Biden a sarkarin an ramatanga sipai zongjong lak chua tum kha ala chuak kha thil thalo takani thu Trump chuan a soi engma lawa kan chua ta ringota khatiang khopral thuam man tluk le ding on tam tak man kan chana airbase America ina kan siam po kan chan bokani kha America tan chuan thil thalo tak Biden a sarkar khana ti ni tin Trump chuan a soi Afghanistan khopui Kabul atanga dar kar khat borvel chaukal hania Bagram hi kumsang ni le pakhata tang khan US in Taliban le Al Qaeda adona konga mun poimo tak chang tu ania he airbase hi kumsang ni le som pahni khan a compound chunga hian US sipai noi khat chuang zet an lo tumin an lo thlok chuak to ani tunmain Trump hian airbase hi an king pui superpower China ne na anin nei ema wangina poimo ni na lo soi to tunkar tir lam khan Donald Trump chuan China in nuclear al thuama siamna atangin a nuclear site atangin darkar khatbor vel chau tlan ani thu asoya hi rampahni te in sumdon tonna chungchanga in biakna China President Xi Jinping a biak ma ni khata asoi ani mase a chana atan China chuan Afghanistan malam hun chu an mani nge in rel tur ani tina soi Chinese Foreign Affairs Minister Thupuang tu Li Jian chuan China chuan Afghanistan zalen na thu neina an ram zaum na chu angai poimo ani ati Trump chuan journalist hena Bagram hi runway sei tak thatak duana ni a khovela base thaber pola kan siama chuda chuan sipai na tho zongjong kalpui theini ati China factor ba ka hian Bagrama US sipai om hi Trump tan chuan regional counter terrorism malak na atana puitu le US tana hlok na lian tak thok chuak theitu ani donani Bagram Air Base thil dang lam takte US in an sakani Bagram Air Base a hian international airport tam tak a in runway hi sei zoka shelter hospital field depot te po ral thuam na rana ka chiat theilo khopin hun ma an dek tha hi Economic Times chuna report a base a hian US sipai te momo phurung na tur Burger King te Pizza Hut ang chi te fast food restaurant te le thil poimo tam tak sipai momo ang chi te po tutiang hun ma te po chu om veka electronics atanga Afghan rakthlengin chumi hral dor te po om boka Bakrama hianin jail complex lian tak om boka ni ti in Reuters report chuan a soi Iran Pakistan China a Xinjiang province le Central Asia in kar kongpuya he strategic position poimo tak hi in hunga Trump hi he biala US thunei na siam that le thar thole aduna konga hianin helai Bagram hian a hi ple ani heti lai hian Taliban chuan Donald Trump an Bagram Air Base lalet le tura adu thu a soi jung chang an tar langa Taliban chuan an hnol thu an soi tu mai min ti boi to don lo ante Afghanistan a US sipai hun puilian berni thin Bagram hi Taliban te thunun hnoya tuna hena om ta meka an pol thunei na hnoya nia lalet tur chuan in dona chuanga yang ti in Taliban lam chuan tangko ve ta tlat mai US tan chuan Bagram Airport hi apoimo khop mai renga Kabul khochak lam KM somruk borvela hla omania Bagram hi Afghanistan a US installation lian berani Afghanistan a US sipai kumsom ni dona nom lai khan Afghanistan a US mun ma lian ber hani helpol US in an dona konga khan be pui thlak na mun pui le US mun ma lian berani boka kumsan le som pahnia khanin US sipai noi khat borvel je thenglai borvela hian an om nia chu tani hi US sipai na Afghanistan be pui na satakan thlak lai khani fit sing khat sang khat zaria ta seiran wa ya bom phur le chutenga bungro phur thlona lian tak tak te pon tum thaya ada na thatak tak om boka Trump chuan khovela base khong ber polani thu hasoi China ina nuclear energy ande chhole nuclear power an siam chhuana train helai Bagram Airport hi a hlalo hle boka ewang hian strategically yangai tu chuan in US tan po mun poimo tak ani ngei mai Orient Policy Institute report in ataran danin Bagram hi China ina Xinjiang ati helai missile field abun na hmuna tangin mel sangkhat zanga borvel potling lawani Afghan atanga Xinjiang ram ria tanga mel zanga borvela omani
Pentagon chuan Beijing a arsenal a hian Beijing in helai Xinjiang a ral thuama da hi operational warhead zaruk chuang omna hmun ni in a chuta kumsang hele somthum a chuanin helai a hian in China hian warhead sangkhat borvel zet ada thei to don ni in US chuan a chuta ni China Foreign Ministry chuan Trump a thu soi hi an hnola in hian chok chuak mai tu ani thilom takani lo ni in soi Bagram hi US in ISIS ke te Al Qaeda te Pakistan Taliban te Beinan mun poimo taka khan lo mang to boka UN official chuan kumsang hile somni panga thleng hian ISIS ke chu helpol lo omber pol an ni thu puanga ISIS ho hi an lamang thak lova pol rang rang a tuna hian an insiam dar chho zela an ke dar ve boka tuna hian ISIS ke hi aziding angin an ron zi chuak le meka helpol lo takani thu UN official te chuan an tar lang boka ni Afghanistan ate Iran ate Russia ate chutiang ho nan chuan an thok dun ni in UN official than kha chuan an soi boka Al Qaeda hian Afghanistan a hian training camp pakwa vel tuna hian an nei thar bela kumsang hile somni palia training camp an nei a in kumin hian an nga le to zo kani Tariki Taliban Pakistan chuan Afghanistan ramatangin be pui thlak na voi zaruk chuang an nei le to a hemi chungchang hi UN Security Council report a tarlan ani Trump chuan America ke din na tur siam thatle na turin Bagram let le hi thil poimo takani hati Taliban official te chuan Trump angai dan hi chiang takin an hnol thuan soi Bloomberg report a chuan cholni hian Taliban Chief of Staff of the Armed Forces Fusihuddin Fichrat chuan Afghanistan hi Ramzalen Zalen na fam kim na yani to a ami puiten tuna hian Afghanistan chuan en kola mi puitaro rel na ni to ni ramdang thunei na engma Afghanistan a hian kalpui ni to don lo ramdang thunei na manga in ngatani lawani ti in Bloomberg report a chuan tarlan ani tuma chhainom na emo normang anemo chutianga rampona tanga beina kan hlau lo ti in Taliban chuan thu chhuak khong takan siam mithiam te chuan Bagram lak let le hi thilrin omlo tak ni nan soya Foundations for Defense of Democracy sa Bill Rogio chuan Taliban le China te chu US lo kir le dodal tur hian an tho hawarin om ni in atar lang Long War Journal chuan hemi chungchang po he tar langa US in helai mun hi sipai chakna mangal la let tura ma alron la ni chuan Taliban te hian mani chuan ending to don lo China an til to ngei an ring ani chutiang khop chuan China hi Taliban sarkar nen hian in kung kaina thatak nei tu ani ama ero chu Donald Trump hen he base la let tur hian sipai chakna lam mala soi ri chuang lo na a thu thar thedar tu ten an kom na chutiang chu ka soidon lo tin soya maro chu Taliban te hian an remti lo ani chuan a so khok engemaw tak chu om don ani tin Trump chuan a vo ani kumsam ni borvel zat US sipai Afghanistan anom chung khan Bagram airport thi Afghanistan US sipai huna chuan alian ber le tangkai ber anga soingam mania operation rang kalpui le vilna atan man lo ni to intelligence collect nante firfiak dawna konga malak na thlop na na poimo hle bokani US ina adu chan Trump na lak let le adu chan point rang han soita ila nichena kan soita kang khan Afghanistan na US sipai mun puilian ber ni thina niya Bagram hun hi airstrip satli mayani lova international airport tam tak aina renway atum kong hi athui zo ka in asiam dan hi athaboka strategically in apoimo boka amun ma poimoa tin anman ro man engkim le a chevel building infrastructure te him thayang ber tura US in an lo duan kha ania tin chumi ta na poimo fuel depot ang chi te sipai tam tak om thena tur mun ma te po helai bula hian da vekani Central Asia ramchunga launch pad pakhat ni in Kabul kho chaklam ke em somruk chawal hla Bagram hi omin Iran in ria Pakistan Central Asia China Xinjiang province in riboka chuwangin helai mun hi strategically ya mun poimo takani ya US tan chuna elpuite nungchang thirna ta na mun ramchang takani bokani China ram hun poimo takatanga nai te ania Bagram hi Xinjiang China nuclear installation le missile facility atanga nai te darkar khate mo chau thlo kania hi US tan chuan ahmalak zelna tura mun poimo tak ani surveillance le intelligence call khom na tan mun poimo takani boka Washington tan chuan Bagram lu le hi Eurasia ramzau jok thirna tan te Russia sipai na tho atanga Belt and Road Initiative China Infrastructure Project thlengin chutiang chuan vansang en thlangna aerial surveillance le signal intelligence nena mel malam ail puite vilnan hun tangkai tak ani don bokani Russia le Iran laka counterweight kalpuinan helai Bagram hi poimo boka Bagram atang hen US chuan Central Asia Russia thuna inale khothlang lam Iran
in thlak danglam mek te in fiana nap tangkai boka Moscow le Tehran pahni te chuan he base hi US in alwa le hi an hlau hle ang anti supply chain le sumdon na kong control na ta na poimo boka Afghanistan hi mineral tamtak omna nia soi ania rare earth mineral ang chi ya hian Afghanistan a ho sa hle nia soi ni emerging trade corridor poimo takani don boka bagram thunun tu chuan China le Russia ina economy kong pui an duan chumi su che tur chuan hun poimo takalwa don tina ani indolai khan bagram hi Taliban Al Qaeda ISIS laka mission poimo tak nei na munatan launch patatan mana lo ni towa chumi tan chuan hun local zel tura heng helpol chak tak tak ke ma chhonna tan atran funga tan bakram hi poimo hle bokani tin US ming than na le rin tlak na hlo chhole na na poimo kumsang hele somni pakhata bagram kalsan ta kha khovel puma US tan mol phona nia Trump tan chuan lak let le US tan game changer game nga ya kir le na hani dona is Central Asia train an hung tol lo ti chin chiana chiang takani don bokani hebe sa hian runway lian tak tak pa nia oma pakhat chu fit sing khat sang nia sayania hi B-52 bomber ang chi tele bungro rol tak tak phur tu thlona lian engemaza tum theina ani boka hebiala hian airfield tlem te chau chuteng ang thlona lian bom phur chi thlona ang chi tumle thlo chhuwa theina tlem te chau hebiala hian a oma chumi jinga chuan bagram hi a thaber pol ani bok ole soidon chuan soitur tam tak om thayo me khati china khan han du tok le photanga Donald Trump chuan tuna kan soyang khanin Afghanistan a US in an lo siam bagram airbase chu lo le turin ma ala le mekania Taliban hoten an ramti ozong lo maya ingtin nge Trump hian ma alak zel don kan thlir zel don ya